بله پاخشکرنا ماینان جی لسرکانیه و گندوارن و یک جوان شرطن درکفتنا 29 کانون دناف برا هزن سوریا دموکراتیک و حکومت دمکی شامه ده بو کو او نقاش هر بردوام دکن لسر آسل لشکری و جواکی جی دوی چارچوه ده فرماندار هێگشتی هێزە سووریا دموکراتیک مەزلوم عەبدی و ئلهام ئەحمەد هەفسەرۆکە دەستەیە پەیوەندیان دەرڤە یا ڕێڤەبەریا خۆسەر سەردانا شامێکردن و لەگەل سەرۆکی دەمکی ئەحمەد الشەرع و وەزیرێ دەرڤە یە سووری ئەسعەد شێبانی کۆم بوو ji bo bêtir em li ser vêyekê rawestin wiha peyamnêrê me Emced Kurdo ji Qamişlo Mereyê Emced çi agahiyên derbarê vê civîna roja sêşemê di navbera Aliyê Kurdî û Şamê de çêbû؟ بله سروان دمات باش به براسی اف جوینا دول هات دارخستن لشامه نابرا ام بیجن جنرال مظلوم عبده و الهام احمد هروها سروک حکومت دمکی احمد الشرع و شیبانی تید شبوب تمام کرنا پروسه انتگراسیونا کو یک جخال هف پیمانا 29 چله بود نابرا هر دو آلیاده هروها اف سردانات پشتی روژه که سردانا سروک هریما کردستانی نیچروان برزانی شبو شامه کو پیشوازیه که گرم ج سروک سوریه و هات نشاندان و چما هر دو سردان تین گریدان به هفش برکو براستی حرتم دهات ناسکرن رولا هریما کردستانی د آرامیا کردین سوری ام بیجن مسوگرکرنا مافین کردین سوری و ام بیجن حتی دما داوی ده ام بیجن ایریشن دما داوی لسر روج آوا یک ام بیجن کسین سرکت راوستاندنا وان ایریشان و بریکرتنا پیمانا 29 چلا او بو نیچروان برزانی بله پروسه انتگراسیون ایرو تیگوتن گوزیده تر جه هفته صدی جه هاتیه بجی آنین کوسیلی واین حسده دناوا ارتشا سوریه ده جه خوگرتنه هروها قالك بربرسن حسده بوستن جران د وزارة بروانية دقرتنا و الجوري فان خالن ام دبينن كو حردو عليجي برجاية باللاز خوازن بگينن سري. بله امجد کردو پیامنر لروجاوا سپاس بازانیاری کاند امجد.